Uma msenje ucoach wethu uthi indoda yakhe mengekho elo ezosicoach ibilowe ingenzela amasana ukuthi iyangifuna ngingayinaki kodwa manje ngagcina nami ngivumileke ngoba bengithengela izinto ezi right sine sesinane ngane ena6 months and leyo ngane uyayifihla uyamazi usisi ngiyamazi uAndile ya ngiyamjemisa omunye wayengane zami ngijemisayo ya mina bengasawagqoki lamalegi namade mathatha imali betha ngigqoke lapho Kila ngizoveza uyamuza uthini phela bekuso yena ngithi ucoach ngimlalela ucoach ngamanga lobayifensa nje uyabona lobayifensa ayifensa lamathenga ezizela izinqa kanjani mama indaba uthi beyifensa indoda yakhe ayiyona yini umuntu eyebamba abantu lutho lebona ngale le ayinamahloni umntwana 59 years lona umithela umntwana 59 eno20 yena uyafensana lona 23 yina le 59 bayifensa le ndoda yami mama awucabanga ukuthi indoda yakho mhlawumbe emhehile ngoba uyasho phela umntwana uyayikhala ukuthi uzokubikela ukuthi umithele indoda yakho imheya ngani umfensile yabona wena bokuthi mase kuphuma ijim athi mina ngisale mina changing room athi angikhumule ngisale efuna ukuthi i body shape yami ingakhona